Uya nga mnameli avha vho Daniel Nyarango, bisi yavho itakuwa vhuima bisi ya Bosman ngei Pretoria musi tshi khou vuita awara ya vhufumi mbili vhusiku kati. Vho Nyarango vha ri lwendo lwavho lwo vha lu sina zwiṅwe zwa thungo swikela musi vha tshi fhira tshikaloni tsha dzibisi na malori tsha Mantsule tshine tsha vha badani ya N1. Vha ri ndi henefha ḽiṅwe vemu ḽe ḽa vha ḽi tshi khou ḓita mnameli ḽa mbo ḓi bvisa tshigidi tshaḽo ḽa thuntsha nga ngilasini ya mureili ḽa kombetshedza uri mureili a imele matungo a bada. By the time when we pass the Mantsole way bridge, that's when we hear gunshot from the car which was behind the bus. Then after that, there were two guys inside the bus. Those two guys, they go right to the driver and force him to come out of the way. That's when the driver swerved the bus out of the road. Then they shot 2 to 3 bullets to the bus. From there, they get inside the bus. All of them, they were having guns with them. That's when they started to vandalize and taking people's money and cell phones. Vho Nyarango vha ri navho vhanameli vha vha tshi khou tendelana na u tevhedzela zwoṱhe zwe vha vha tshi khou vhudzwa zwone nga vhahumbulelwa avha. Fhedzi vhanameli vhararu vha vhafumakadzi ngomu bisini iyi vho mbo ḓi fhedza vha thuntshiwa. As soon as they entered at the bus, that's when they shot another old lady right here by the left breast. So unfortunately, she did pass out same time. She couldn't make it. Mapholisa vha ri vha khou sedzulusa zwiwo zwivhili zwa mabulayo, tshiwo tsha u ṱoḓa u vhulaha khathihi na tshiwo tsha u ṱangula. We have currently opened 2 counts of murder, one of attempted murder and armed robbery, after the incident that took place in the early hours of this morning. Musi vhuendi vhu tshi khou lavhelelwa u tsitsikana ngomu dzibadani hune vhaendela mashango vha ḓovha vha tshi khou livha fhethu ho fhambananaho ngano maḓuvha a u lodedza Christmas na ṅwaha muswa. Mapholisa vunduni ḽa Limpopo vha ri vha khou vhona hu na gonyela nṱha vhutshinyi badani ya N1 vhukati ha Pretoria na Musina. We have had incidents of crimes happening along the N1 road between Pretoria and Polokwane, as well as between Polokwane North to Bad Bridge. But obviously those are some of our focal areas. We will also be concentrating on the malls to make sure that people that are doing shopping do so in a crime-free environment. Mapholisa vha khou itela khuwelelo lushaka uri lu thuse nga vhuṱanzi vhune nga swikisa kha u fariwa ha vhanna vha vhararu vho tshotelaho bisi iyi maḓautsha a ṋamusi.